Nei fagril bom hlutsaktute channel kan lo let le ta Euro boruak howang lai ni miao wang le group stage khar na tur ani wangin chang dang kan lakan thei bik ri lo ni hi group stage khar na ni mai ba ka group of death in lan jana mi miao wangin thil thleng thei le thil thleng to te kanon hril don che ni kanon hril lo phal lo che ni he bây say tu inom no lawangin kan phak tok le theyang tok in kanan buat sai ve le roi mai ni hi janin dar ko le chan ve hin in khel pani om dona Krzyzewski Stadium St Petersburg Sweden le Poland in khelanga Estadio La Cartuja Seville lama Spain le Slovakia in khel don bok ani khovelina nga hlel em mai te ro chu dar som pani le chan ve anoin London thunga Alliance Arena Munich Germany le Hungary anin khelanga Ferencváros Stadium Budapest Portugal le France anin khel don bok ani amusa in World Champion France le Euro Champion Portugal in khel tur hin bi chiang ma support teng o niang Francian kumsang ni som parukhan an mani rama nge Euro hi an lo thleng to chu wang chon champion pon be sei hle hemitrum hian France le Portugal hian final an khela hun pa ngaya goal an thun thailo wangin hun pek bel angai Stade de France Stadium mi pui sing sari sanga zariat samruk pariat ma Portugal in extra time edera goal mangin ne na an chang ta hlol mai ni kha France tran tru mi pui sing sari chuang le de samanaute an hoi haya an bianga mi tui luang ni kha chuti rual chuan hliam wanga lak chua Ronaldo an kot semoin team ang maya lo chevel kan lamit thla thei vek ome kumaliama kumsang ni som pariat lo thlen meu chuan descham sale anau de chuan FIFA World Cup champion lawm ropui tak mai an la le lu mai ni kha chu World Champion team chuan Euro champion thei na kong dal tu laka janina hian phubala kan tum dona a mu nom lo ring suang che I ring sual duai don sia France team hian player thatak takan ama wangin mitam berin champion turan rin kai berania mase an ro pui na an la khel chuak thei bik lo ti hriat na chu German laga goal an thun thei lo le an group a team nem ber Hungary an in ne tok pui thei hram chau khani Hungary ne nin khel trum kha 30 degree centigrade la lumani awangin an che thei lem lo ti hriata janina ero chuan an mani huna zandar kwa ani don wangin an tan che tol samanga an phei che azang khai wa dona hei hi Ronaldo le Apol de tan thil hriat nuam lo tak ani nge yang le France le Portugal hi player thom khom na ani mai ba ka in khel poimo ani don wangin a mu nam don chianga anin khelna hmun tur Budapest Ferencváros Stadium hian a khat tlata mi pui om an phalawangin in khela ti hmunom le zual nge yang ramtana gol khung tam ber ali dai Iranian striker ni rual turin si Ronaldo an gol ni chi amamo to zanina hian Ronaldo hi an ti pui tling thengem ti hi mi pui nga hlel bjinga pakhat ani tun Euro khela hian voi ni khela gol ni athun to chu wang chuan ati hlotlin thei mai ring pol pon om amai ro chu France tlar nung hi a phui tha ema chumi paldar tuma si Ronaldo chevel chu khovel mu chak ani ama pui tur hian Liverpool forward Diego Jota te Manchester United midfielder Bruno Fernandes te Manchester City midfielder Bernardo Silva tele Lille midfielder Chero pui mai Renato Sanchez ten omboka enge lo thleng don ti chu zan ina hriatir kan ni don ani Germany in Portugal an soptruma Renato Sanchez an bulatan lo kha
Portugal coach Fernando Santos an thutluk na siam sual nin mitam takin an ngaih chuwang chuan zanina bulatran ngei to arinom khovela center back thaber Paul Ruben Dias telna Portugal tlar nunga pop ti Germany nen ain khel trumin mutir kan ni to abula ding pepe kum alo tam ve deuh to ti riata an wing back Nelson Semedo le Rafael Guerrero te po an ball buta ritthar ta thut te moti mai tur khopin an chehlei theilo ani kha chuwang chuan Portugal coach Fernando Santos an angai tu na zong hmangin an tlar hnung ti puidan angai tu trul don ani roll thar tlan chak em mai tharum nga em mai bok le ball pe thiam em mai Kylian Mbappe la chu France ma to nga om run mai bok sia Portugal len mani tran tu te lungphu tirang tu atling don ti hrilnon ngai lovin German laka che dana kan movek to PSG forward hian goal la thun chi lo ma se tunin enna goal bo na berzinga mi ani ti kan hriat chian em kha Karim Benzema le Antoine Griezmann nenan goal nor hi Portugal tlar nungin an dang zongem ti zanina mutir kan ni don bok Barcelona forward thang duang em mai Ousmane Dembele chu liam wangin tun euro hian mel kan muto don lowa chu ero chu French stan boina tham atling lo an squad a cha that wangin he team pani hi Germany ne na anin tum Truman che dan nena kan khai khin don ani chuan France si an thazok ka ngai theya chu ti rol chuan euro sang ni som paruk final chak jok chu Portugal ani ti kan hriat to kha chu wang chuan hemi te panin khel turi thu lo soilok chiam thei poni lo a hun na lo thlen hun mi ta mu fia mai chi chawani Portugal coach Fernando Santos chuan Germany ne na kan in khel kan thlir le tanga kan ti sual lai te kan siam thanga France ma chan turin kan in sorbing don ani ati ani France coach Didier Deschamps point Benzema chunga hian karin na zong ka ngata chutiang bokin ka player zong ka ring tok vekani striker te hian goal khung lo chang an nei ve thina he position a khel hi chuan goal an khung lo ema po ni se engtik lai point ngai venan hlo big thin ani ati bok he thu hi Karim Benzema an be se yala phak chi lo wanga soi ani mel final ang mai poimo nia chu wang chuan harsa don ti kan hra chiang ani ma se kan team hi kanin pei to ka stadium khat tlatin kanin khelan en dona khatiang bo ruak in khel kha nuam kan ti ema chu wangin thei top chuin chak kan tum don ani tin French forward Antoine Griezmann chuan soi ve bok France sian point li muin an tling to Portugal le Germany point thum ve ven muwa Hungary point khat an humek bok France sian Portugal an he chuan group ma hroi tu an nianga in hne to ma se Hungary Germany an hne hlo chuan pakhat nan ni don thowa Portugal an hne lo chuan pahni na an niang chuti la Germany Hungary an lo hne phei chuan pathum na an ni dai don ti na ni chu Germany hi Hungary laga point an mu hrim chuan an tling don ti na nia Hungary an hne a Portugal in France an chel thei chuan pakhat nan niang Hungary ne na in hne to ka France in Portugal laga point an mu point pahni na an niang Hungary ne in hne tok se Portugal in France an hne chuan pathum na ni dai thungang Hungary an hne lowa Portugal in point an mu chuan an tla dai don ma se Portugal an chak lo ve thung chuan Germany tan pathum na tangala 16 lu na kong alain hong ve the ni Portugal hian France laga point an mu chuan an tling dona France an ha Hungary in Germany an chel chuan pakhat nan niang France ne nei hne to ka Germany an chak lo chuan pahni na an ni thawanga ma se Germany le Hungary an in hne tok ve bok chuan pathum nan ni dai don ti na ni France an hne lo Hungary in Germany an hne chuan an tla hui mak
Mase Germany in point an hmu chuan pathumna tran la 16 lut thei din hun an la ding ve bawk chung zong chu zanin dar som pahnih le chan ve tangin a in tran dawn ani dar ko le chan ve in khel tur group E lam in thlir ve le thuak teang Spain in an mani mual estadio la Cartuja Slovakian mi khol dawna Luis Enrique ho te hin last 16 an lut dawn ani chuan chak nge yangai Euro sang ni pariat le sang ni som pani ba ka World Cup sang ni som no mo choi thaila roha hian an match ma sabera Sweden laka in khel thununin ja samri paruk lai bol changma se goal an thun thei miau lo wangin anin hne toka Spain tlar man dem rona an striker Morata an soisel na se ema an thlak don phechen mi puin an bu lua ni kha Poland ne na in tumtungin minute samni pangana Morata hian goal khung ma se Robert Lewandowski an ven he lo wangin sikhat ve ven pein in hne toka hemi trumpo hian ja samsari pasari lai bol an chang bol chang hnem engang ma sen point mu chu angai reng tho ani Spain rama in fiana lam chan chin jiak tu chan chin bulian ina zia dan chuan Enrique hian starting 11 a thlak nol tur thu an jiaka Bultran tu zinga Sergio Busquets Cesar Azpilicueta le Mikel Oyarzabal ten man ringa anin rin tok nan hlo tin an jiak bo an hlo ni lo an hlo Tonight sport with Dustin le Paul te hian hlo an ti fo maya diklo ni thalai an ngai thana sa sia apoi tak zet Spain hian in rin tok nan hlo ngei ni na langa Amero chu Slovakia laka Gerard Moreno le Morata ten goal an khung chuan in rin tok na hi an nei let le thua yang chuti rual chuan Slovakia hi ol sam taka hne ngot the ni big lo ti kan hriat ero poimo me mare kham sikatel na team hian an match ma sabera Poland an hne Sweden ne na in khel trum point an khel tha hle Slovakia coach Steven Trakovic chuan Sweden le Poland ka ke ni ain rin kai zo kan nia Spain phei chu khai khin chi kan ni lo Spain hi chu kan group ang chau po ni lo in tunin elna champion rin kai ni phan nia chuti chung chuan van nei thei kan ni ti in bei seina anei sang hle Robert Lewandowski an ramtana goal khung har sata wangin soisela hloa Spain ne in khel rumin goal poimo big queen Poland bei seina siam sakani kha Bayern Munich striker theina chungchang a hian rin hlel tureng ma om lowa Zanina Sweden an hne thei ani ngat phei chuan aro puinai bel chain om don ani Sweden tlar nuha Victor Lindelof le Marcus Danielsson te anoma tuntrum elna goal na chualo ba ka match nung pasaria hne lo an tong to lo tlar malama Arsenal helai Alexander Isak an neya kumsam hni pakhat mi striker hian goal khung lo ma se Spain le Slovakia tlar nung chai buai hne hle ve ni kha chuti rol chuan Sweden hian point lian mu to wangin an tling chiang to group match nung bera hian thapui an chualo thei bok chu Poland tan van nei na ani thei boka chuti rol chuan Poland tan hian tha thei ani lo last 16 an lu thei nan Robert Lewandowski an mo phurna alak tul don ani dar ko le chan ven khel tur te po hi a mu nom lo ring sual palang Khovelina nga hlel France le Portugal in khela bultran tu turan ngai te chu Portugal lama Rui Patricio Nelson Semedo Ruben Dias Pepe Guerreiro Danilo Renato Sanchez Bruno Fernandes Bernardo Silva Ronaldo Diego Jota France lama Lloris Koundé Varane Kimpembe Hernandez Pogba Kante Tolisso Griezmann Benzema le Mbappe te anni ole in khelen nuam vek ule